Hola, hola, hola. Kunjani tata? Hola, 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 hola. Hola, hola. 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 Sanibonani, sanibonani. Hola. Hola. Majensi sanibonani njani bafethu? Yasho lento Grand bafethu. simnandi. Hola, hola, hola. Sanibonani bosisi njani? Ninjani bosisi? Hayi lana asifuna ukuphazamisa. Oh, alright sifike kahle ke. Legend, Scout, TSL player, TS Galaxy, uNetbank siyabonga yabona umhlangano wasethokoza sibonge uThabiso Tenyane Games sibonge sanibonani bosisi ninjani bomama danke sanibona amawele sanibonani hola machance ni grand buffet hola sisi womthetho mama womthetho kunjani danke sanibonani njani danke sibonge yes no Sherman mayibambela ngiyayibambela uSherman sibonge sibusisekile danke 0000 hola sanibonani bafethu ni grand bafethu hola sanibonani hola Sovele TV. Uyalobola sanibonani bathi umshado lento umshado wasemagrawundini ethokoza extension 2 ninjani abantu abadala ulobola ngamalini Ikarapao. malini ikarapao mama Sheleni. 10 rand awona ucheap bafethu ucheap yazi ucheap wena mama angakulobolela Grootman Very cheap to count. kunjani sanibonani ATK ubrand kanti uyafika emagrawundini izinto zakho Brian ngiyabonga Grootman la ngiyabonga sanibonani khosi ligrand khosi umoya upheli or sewuphelile vele seliphefumulela phansi alipheli moya Grootman ngibonge maKrootman ngibonge sanibonani ninjani kunjani bhuti wami nisemagrawundini ubukele Kamnandi. so far nje wena like so far so good yiphi team ekuchazile Kwamanje angayibona. awukayiboni so nalana nje still Inteki amaninja, amaninja. so wena kahle yiphi igame oyimele Ngigame engimele yakusasa last game of yani Snake. wena baby snack ubuya kuphi Grootman lami Vergano. danke Berlina bro basuthi kambani Mamela mtarama. Mina yazi. Snake the snake. Team yam. Wathi ukhuluma nge-total 90 total 90 It's a T. Tamara it's Tamara. snack That is one iphutela. yeah Snake the snake personally ajiki leyo. ayijikile Mamela ke mangisephethe show. yeah Lokya. yeah Akusazi. Ukuthi batikiti ngiphetula ke 50. yeah Angihamba. Ngihamba yashelela. maye kusasa bathi igame yakho ingo-4 Ngiphethe ama surprise kusasa late. phetha ama-surprise Late. Ngizomhlola kuSnake. ngifuna ukuwabona lawo Ngibona ma-surprise surprise kuSnake late. alright sisonke sanibonani ninjani obhakaniya ugrand njayami uzomama ngayini ma wena ukhazwa yiphi ngayini ye sanibonani bantu abadala ninjani maKrootman nikunjani nje la egrawundini Vandag No, we having fun. We stay right. Especially ball in Africa. kumnandi Kasi flavor. kasi flavor
Sika 7. Sika 7. Izinja madoda. Ubrand. Hola. Sanibonani. Magents. Hola ni grand bafethu. Ni grand. Hola magents. Nabo sisi. Sanibonani bosisi. Kunjani bosisi? Awu bosisi. La egroundini nizobuwela ni rugby or cricket. Ibhola. Idlala ibhola la. Bathi idlala netball lana manje. Nina nifeva wapha amatsapho bosisi. Yini igama lani? Siyazi but le blue ngathi yawina. Kunobani lapha kuleya tafu eblue? Asimazi uma yokathi something. Wena ngathi uze ngiyakubona, yazi wena ngiyakubona. Sibonge bosisi ne. Hola. Sanibona. Magents sanibonani ni grand. Iwi. Lesya. Uringi ntshaka. Ya ndoda ngimnandi uphuswala. Ya then mamela ke eronge la. Ngizabadogala njaya. Ndoda bengidlalile la. Baphika igol lami la. Baphika igol lakho. Akaphela njaya. Bayazwenzani. So aphila sofake aphili njengemoroko. Sofake aphili njengemoroko. Uyaza bayakhuluma ngale yakhuluma le awuthi. Unchima awuthi yami akuna flop mara ukuthi nje inkinga ukuthi nje uyangimonela nje baphika igol lami. Akakoranga phela. Mara unchima dala kuphela yazi. Dala kuphela. Partner yami. Yeah. Endeni yafana mina bengithi nama twins yaqafa. Amntana kithi. Lewe uCharles vele, uCharles wafana iFrostani. Ubaba kanchima nobabami abantwana bewayo. Ayisesirubile ezinye izinto ngithathe ndapho lesisonke. Magents sisonke. Sanibonani bafethu. Ninjani? Nizobukela. Ni grand. Nina nifavani bajithi. Nifavani? Iblue. Niblue maphi bajithi anibuya vani. Nibuya va. Nibuya yini? Wena uGanda. I-poison the Indian peanuts. Magents. Ni grand bafethu. And concentrateile bafethu. Niyafeva ngayori nimingcile yini nipejile? Nipejile. Nipeje maphi magents? Amaninji ukuthi avanga ngakhi njalo. Go team to score. Hora. Total 90 kusasa. Oh, when umeli total 90 kusasa. Njengoba isabhekelena amaninja njengaba. Sibongeni bafethu. Hola. Ni grand bafethu. Zinto zonke mnandi matseni. Sanibonani bhuti wami njani? Hayi. Sanibonani bantu abadala. Ninjani? Ngiyayibona iVIP yenu, injani iVIP yenu nitreata kanjani so far? Ayinishayida. Uchairman ukhona mos lapha. Celani uchairman. Hayi ngiyasaba mina ngiyasaba mfethu. Ngiyasaba ngikwana. Thank you bafethu. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila bafethu mina ngihambe ngishuta abantu abahle abala kule event la emagroundini. Ngiyanibona niyathengisa or niya-advertise or ni? 911 yini siswami? I-energy drink yala nemzansi. No caffeine, no sugar, made out of natural ingredients. How much is yakhipha la ku 911? Ngothanda futhi sifakeliye sinikeza umuriyana wangempela. Maye ngiyithola kuphi 911 mangiyifuna? Ngiyabonga. Maye mangithenga 911 kuphuma nawe or wena? Mawuthenga 911 6 pack
ezingebisi elizohambiselana nawe elizokufanela Ayi wena. sithelela Malini vele 911? 20 rand Awuthi ngisayibudgethela ke le 20 rand. Ngiyabuya ngizoyithenga ngifuna iphume nawe. Christ. Ugrand njaya. Mnali Nkosi yami mina. Uyafika ebholeni njaya ezinye. Ah, Oh, njaya kumami. intwana belithinta mfethu. Yeah. Uyazi nawe ngale beat out. Yeah. So far njaya ukuba semagroundini. Mfethu atmosphere trend yangithola. Eh. Yeah, something away from music njaya yabo. Yeah. Just ukuthi intwana izo refresh ingqondo nani yabo. Sure. Yeah, initiative trend live for ikhethu njaya. Sibonga ukuthi uzosupport italent njaya. Asibelieve Nkosi yami angisolele ukuthi bali support amamele reciprocate yangithola. What you do on the left hand side, you do on the right hand side. Kumele balance equation yangithola. Ngiyabonga bafethu, sibonge bafethu. Hola. Sanibonani. Hello. Lana siphazamisa i-meeting ke bafethu. Njalo. Imokathi. Ni rude. Imokathi egagasini khawashi 911 energy drink uyabona nje simbe. Oh yes uyabona nje bafethu la siphazamise i-meeting short meeting sanibonani bafethu mina nje ngifuna nje ukuthi nje ukunibulisa nikhona emagroundini kunjani kuthi wami ngicela nje uzintroduce. Khawelo, the founder of Imogat. I'm a father of 2 absolute gorgeous babies. But beyond that, I'm also a founder of Imogat. It chooses a guy my chance. It's all everywhere in the plaza shops, the Tabiso games. Yeah, and please come support the games and also support Imogat. Sibonga bafethu. Prabanda rezo bandara. Kunjani Prabanda? No. We are very excited to start with the Games. Very welcoming. We've got the crowds. We can see each and every year it's growing. You know, in our 5th year, it's a milestone. We've partnered with local businesses, actually black businesses, quite a lot. We've got Mogat, we've got 911, we've got Yenza, which now we're saying let it grow. You know, let us grow our businesses. Let us have one thing, a unity, and make sure this development that we're doing, that what it bear fruits. You know, so now we're saying it's the first day of the tournament. Please watch the space. There's more to come. 3 days that are left. On Monday is going to be a banger, my guy. Just be there. In fact, tomorrow is going to be a banger. Sunday is going to be a banger. And Monday definitely. Another closing bang. Asibonga bafethu. Nami ngiyabonga ukuthi nje la eKasi nisilethela izinto ezimnandi bafethu. Nisehlisela ukoma, niyasigokisa nisenzela yonke lento siyabonga bafethu. Thank you much. Hola. Sanibonani. Ninjani? Kunjani ukuba semagroundini namhlanje? Ngiyanibona yazi nihleli kahle nina. Hayi mina ngicela ukuhlala nani mase ngiqedile nami ukusebenza. Ngiyabonga. Nayi Imogathi ke bafethu. Istall sabo la extension 2 grounds today. Nayi Imogathi nazi izinto zabo. Sanibonani bafethu. Hi siswami kunjani? Siso. My girlfriend. Oh my jalapeno sauce kunjani? Nyeza. Sanibonani nyeza. Poison kunjani? Sure.